Zdravo. Evo jedan video iz WC-a. A zašto iz WC-a? Zato što WC šolja slabo ispire. Znači, nema to veze sa dizajnom WC šolje, vjerovatno, nego ima veze sa vodom koja je kod vas u vašem lijepom gradu. Kao što je kod nas u lijepom Brodu, voda puna kamenca. Inače, ova WC šolja je kupljena 2016. godine, znači nema još 10 godina. Međutim, već možda nekoliko mjeseci baš sporo ispire. Šta je problem? Problem je što se ova WC šolja je WC šolja sa 3 rupe, ovo žuto je kamenac. Znači ima jedna rupa, druga rupa, treća i ona usmjerava vodu kroz WC šolju. Međutim, to se vremenom začepi kamencom. I onda vam je možda samo jedna od tih rupa čista. Sad ja sam ovdje potrošio 2 sata kuckajući sa šrafcigerom, sa sodom bikarbonom i sirćetom, sa solnom kiselinom i na kraju sam uspio to da očistim u jedno baš pristojno stanje. A inače sad ću vam staviti kako je to izgledalo na početku. Sad, znači ovo je WC šolja, znači u najgorem slučaju možete promijeniti WC šolju, isto će vam se desiti. Ne znam, par godina će se to začepiti, ponovno možete očistiti ili iskuckati, ovako ko ja. Sad možete zamisliti šta se dešava u vašim bubrezima kada se ovo dešava WC šolju ili, ne do Boga, kad ispirite bojler. Tako da, eto, razmislite možda o vodi koju pijete i o vodi koja vam namije u gradskom vodovodu. Mislim, nije to samo vezano za moj rodni grad, nego generalno za vodu. Eto, pozdrav iz WC-a.